ngarutan irugi nga iba sa papagayam. Dito lagip tinapalabas ng pagayam tinga Analie iti Ilocos Norte. Sa gudahin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemy, pagsasauda Manong Nemy no anya ka no tipoon ket isumet ti bunga talagamet jay salamagi ket bunga iti salamagi jay mangga ket bunga ti mangga saan nga jay santol ket bunga ti mangga uno salamagi asin no kamin at talaga iti mga aramid iti biag uno gasat ti maysa nga tao sangkadi nga ti gasat ket na iurit apaman nga may pasngay isuna. Sanggadi nga ni Apo Diyos ti mangturong ti biag ti may nga tao. Wano, dito ka ti kapuna no apay nga ni Apo Diyos kanikan na ti utek ti tao. Tapno ni kastakit iso ti makaam mo. Free will ako nada. No kayat na tagaramid ti kinaimbag. Wano kayat na tagaramid ti kinadakas. Apay nga dahil na imbag at damat dakas. Uwan Manong Nemy nakiasawak iti may nga doktor nga iso ito ni Nelson. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay ket nagtalin ni Ed Manong Nemy ti daan nga balay mi. Uwan, apakalaglagipan mi. Saan mi nga pinapaupaan, saan mi nga naklako manong. Tarakkel ti pakalaglagipan mi dita nga paset. Iti biyag ko, ti biyag mi, kare di lola. Kanti aritos kintin na kanyak Manong Nemy idisakbay nga natay kadiso iti ususarek. No bay kayat ti asawak Manong Nemy nga gumatang kano tinangingina ng punakmet kang kuana. Awanin ti kakinginaan nga ritos sweetheart no saan nga dito nga ritos. Kaya't nangasawan Manong Nemy nga dalata kanyak ni Lula. Intultuloy ni Mamang Manong Nemy iti negosyo na di makil pa kiding ket nagbalinan nga talaga nga nanay nga manager kada iti parlor beauty shop Manong Nemy. Napintas lata ni Mamang talagang madlaw mo nga napintas. Kasla saan nga bumakit Manong Nemy kas kamlag kabsat no kasta nga gabay kami. Naparaburan kami Manong Nemy ti talo nga anak kini doktor. Iti balay mi Manong Nemy adan isariping private clinic siya ti nurse ti asawak no kasta nga saan nga naka-duty iti hospital kasta akmet kadda kami Manong Nemy pangasikaso iti private clinic mi kada kitay pasyente mi nakaduan nga pasyente mi Manong Nemy kada kitay kunata yung marigrigat so nga doon di kita malibre 50% discount di kita indigent Manong Nemy. Agdama ita Manong Nemy nga da iti college ti iti do anak mi high grade met ti inaudi mi. Makita Manong Nemy tinaranya nga masakbayan di iti anak mi. Kuhain nakananama Manong Nemy iti pa nakatungpal di iti arapap da kasmet iti arapap mi iti asawak. Ti asawak ka nasiyat nga doktor, nasiyat nga asawa, nasiyat nga ama, akasmet ti kinasiyat kong ina ken asawa Manong Nemy. Ni Apo Diyos ti kang runan ng ingkang pagkamyamanan ti kasto nga nagtungpalan iti biyag mi. Kat saan ko tamat na malipatan nga lagipain Manong Nemy dagiti naglabas. Iti ubingak nga mangmangig ko nga pamilya sisikaroden. Di lula kat impatawid na kani Mamang ti trabaho na. Kat ipatawid to kanumet ni Mamang ko kaniyak ti trabaho na. Ngam day tating karik iti bagik nga jak kayat ket natungpal ko. Jak pulos nagbaling nga narukit do di ket nagtultuloy ti kinasinaw ti panunod ken pusok ket ni Apo Diyos iti mangpaneknek gapota sa anak pulos ng bat ken kuanan. Dahito nga rod Manong Nemy nanumumet nga true to life success story nga nakmeta imburay iti dahito nga programa. Karagaman klauna iti anus mo nga nangibasa Manong Nemy kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti bihag kadagiripada kan dibungig ka nagbuya. More power to your program Manong and God bless. Toy nga dagyaman nga pagkaya mo
Analie, iti Ilocos Norte. Thank you mat kang ka Analie, ting ka pa nagsurat. Pagkaham, inlanad na dito iti pudno nga nagan na kanadres na in pagpakasin na ng youth there tayo, tawagan talatan iti Analie, iti Ilocos Norte. Manong Nemy, may sakmet ka na iti dumdumngag, kat naalo ko'y matirik na, tapno inak matiburay, dito'y saan ka masit na numulaing true to life success historic. Kat sapay ko man, tamay kari, amay basa, iti daytoy nga programa. Kastiman nga rod, Manong Nemy, nga rugihak, tag LAGIP tinapalabas. Iniandan puot ko kat naimulan itinaganus a panunot ko iti pananguy-uyaw. Wano pa nang lalais kada kami dagiti tao iti aglawlami. Ado dagiti mangi magbaga adyak pala idi maawatan manong tobing akpay. Namin na dumaten Manong Nemy nga nagdamaga kadananang kadamamang kanilulang ko. Nga may salaeng tisong badda. Adyak kano lata ikas kaso ida, tawan kano ti bibiyang da kada kami. Karadrador ko palang idi elementarya Manong Nemy. Kaya minsan nga binaunak ni mamang nga mapankumatang iti siyampo, tamasapul na manong. Iti sari-sari store, Manong Nemy, siyempre, ado na kita gatang, ado na kita naka-standby. Manang, siyampo man, kinunak idaglako, Manong Nemy. Adamat bakit? Nadya ka mo, no? Makimarmarites. Bakit nga? Nagsiding siguro iti dila na? Teko na nga chismus. Ay, hey, apaw. Iyon unam tay order ko nga arak, balasang kao. Ay, manang, adan ni mamang ko iti banyo, ororayan na tigatangik nga shampoo. Ay, kanagtutor ka. Hey, first come first serve ako nada. Agure ka. Sika ka din tayo na dawat nga anak ni Eva. Ay, ope ko na yung nadawat nak ni mamang ko lola. Magpinustaan ta. Sa mo nga mo na sinut amam ala. Ay, manang, ta shampoo, please. Agtotor ka, kat adot imun unang imitisi ka. Susaboy mumalasang kan. Kat makita mi ti kinalapsat mo. Wen, makita ti kinalapsat mo. Ay na, umala ka manen kada lula kini mamang mau. Dala ko masidag nga pagkatangan nga sa bali, diyak kumakait tumay dito. Kiram ka lang, tibigan niya. Nilulang mo, nagbalin idi nga ray na digiti sisik karodan sa imali ni Mamang Mau. Kat sigurado nga umalakan tumat iti inam. Ay, boy, pamilya sisik karodan. Dedan ti order yung nga arak lula. Chismosa dito nga bakit. Ay, agyaman na ka. Ay, susapoy mawawak lao na yan kat. Dito mo tibay ti siyang bumanang. Thank you. Ay, anya rin nakan mo, balasan ka. Analie lula. Sige lula, kat masapol ni mamang ko ti shampoo. Dita kayon. Alawan balasan ko Anusap ni mamang mo. Tatawidam tumit lang ti trabaho na. Ay, apoy Wan Manong Nemy, karadardwar ko ti elementarya ket kastan ti mamangeg ko. Karagiti tao itaglawlomi. Nadala ko masabali nga pagkatangak, nadala ko malasabali nga pagganami nga awan di kiti chismusa wano agsasao iti biyag ti padada nga tao. Manong Nemy, kinaungat nak ni mamang tanabayagak. Nagbayag kan. Ado ti gatang mamang. Sabi nga ka sa tlangam, nakamisuot ka. Ang amin naranak sa diyang nga bakit nga chismusa, makimarmarites.
Mga no, nakichismis ka met. Iso ka nagbayag ka. Saan mo to? Ngayon DJ nga, kamu, makawatan. Ngayon DJ, nangikumanin tijak maawatan, mamang. Anak? Nakangikumanin tijak maawatan ko na. Pamilya sisikarudan ka no, ti pamilya tayo. Di mo lang taikas kaso ida ko nakmat. Namin anong yung bagay kailan. No, adaman dikit ibang mangig mo, no, anyaman dikit bagbagata ka na tayo. Hamong ikas kaso ida. Imala ka kaya anong kanilola. Hana? Imala ka kano kanilola. So nga umalak to ka numat kang ka. Sige itulugod nagdigos ka na. Maladaw akon. Mamang, anya nga na talaga ti trabaho yo. Waitress ko nakman. Agserbi ka dagiti customer. Apay nga rabi iti pa nagtrabaho yo. May maya ti rabi ita adado ti customer. Adado ti bang titip. Yung maping nga rin nga, sus, baka taktak ka ti tao. Yung kapakanan ng lulam. Kahit pag tumaramton. Agkutikan. Agkutikan. Yung kapakanan ng lulam. Tapaturo, sasapo. Jakpe, mabalbalikakan. Patumaramton. Agkutikan. Nagtungpalak nga rod Manong Nemy kini mamang napanag iti kusina nang sagana kiti kanin ni Lola iti dayta nga rabi Manong Nemy agsipnget pangrabi isu trabaho ni mamang Manong Nemy no apamang nanangan makamanga nagrubuaten sa mapanag trabaho waitress kano. Diyan mga watan Manong Nemy di kini mapaspasamag ngayon kaslad na sumipsuplot iti panunod ko. Manong Nemy iti may sagana kon ti kanin ni Lola na panakon iti ayan na. Lola, mangan kayon. Subuang kayo. Tumar kayo ton. Ay, saklat na po. Kabailak met pala nga. Napigsak met pala. No pa'y sumrog at sumrulat taman ti sakit ko nga diabetes. Iya, no nakit na ito nga sakit. Awamat ti kasto ide. Di mat ngamin kaya ti may hospital Lola. Ay, sahanan nga nas ka na pa. Di pa kaya ti tumar no, daduma. Sila kaya ito di matay. Ay, no mabalin ko mapaw. Kadyak pa kayat ti matay. Dati kayat ko kit makita ko ma, tinapintas sa masakbayam, napintas sa pagbanagam. Ano, napaayak man idiki ni mamang mo. Hikit sapay ko ma, tas ka nga apo ko, tiagbalay Lola, uwain, idaw-dawat ko na itapaw. Sika ko nga apo ko, tagbalay doan niya man tinakapaayak kini mamang mo. Oen Manong Nemy da kami kadalulo o nululo lula kaninya mamangko iti linaon ti dila dagiti chismusa iti lugar mi pamilya sisikaroden dahil iti bagbagada kada kami Manong Nemy ket no kasta nga pakanek ken pagtumarek ni Lula adu Manong Nemy dagiti nakdamdamagen ken kuana nga dito'y mat Manong Nemy nga mangigko ti pangmakbaga na kaniyak. Adat sakit ni Lola Manong Nemy ket kayat koma ngagtultulong nga maimbagan tapno ni kasta kita andan to isuna indon maragbat ko terapap ko. Kaya nagagagakbay kayat ti batay apok no mabaling. Ay kayat ko nga makita ko mga tinapinta sa pagbanagam. Ano napaayak man idikin ni mamang mo. Sabag ko mata si kaapok. Si kaapok kong tagbalaki. Adarapahap ko Lola. Basta suportaran naglaki din ni mamang. Magunoon ko laki din dahil nangarapahap ko. Ay kaya mo tagbaling nga nes. Uy Lola. Ay kasta ide. Karapahap ni mamang mo. So na lang ta. Ay buhay ako nada. Tabi nga min Lola. Abi nga nagbaling laing ni mama nga waitress. Kansak pa di mamati nga waitress at talaga ti pagtrabaho na.
Kanapin nga bagbagada, pamilya si Karoden ti pamilya tayo, Lola. Kung nakamala no, pakanin nak. Ha? Pag-istorya anak matmanan. Sige, Lola. Mangang kay Karoden. Kaya mabaling tamat nga hirapin ti agsasalita. Bayat naman mga kayo. Kahit kumanin nag-istorya kayo. Hindi mapakan kon Manong Nemy ni Lula, pinatumar ko, kalbasan na kita, pinainom ko. Hindi makainom, ala, ay, nabsugak. Nakatumara ko, na. Mabaling ko man ti maturog. Maturog kan dumata na po. Laglagi pa yung tagisara. Kaya nagitrangka ka na kita itawakin rin nawa. Lula. Wala. Anya nga talagang titrabaho ni mamang. Kasi baka matitahin kang ka. Kabayatan nga pakpakanan na. Nga istorya. Nagasta? Kitapin nga tumtumram di kitiluam. Kagsangit ka ba't manayin? Narugit ti trabaho ni mama. Mapilit ka. Iso nga imbagak. Ang mo sa alsalangado ni mamang Mao. Kaya kang runahan ti amin. Saan ka mangimura iti gura iti inam? Lula. Tamang nagkumanin ti baningrot mo. Kaya pa yung magsangit kan. Diyak ka rin ko na ka. Nga jak kadimot ko na kukanso sa po jak pagit mabalbalikasan jak kadimot ko na kang kaitay nga no kayat mo nga maamuan tipod no kat saan ka nagsangit kinawan tinasken nga kaguram ta sino ko mga arot saan nga makasangit Lola kinarugit ti trabaho ni mama ta iso nga arot ti tinawid na kada kayo kinisunto ka numat titawid kini mamang ko nga dito ti panguyawan da ka tayo nga takayat mo ka de ti maandaan to tinarugit nga trabaho ay jakayat Lula jakayat pungto takasta no di mo kayat di saan aromang lahi nga di mo kayat panaknek mo nga ron na po paneknek mo iti sa kalubungan nga samo akayat tagbalirakas ka na kami kini mamang mo. Lumaban ka kada kiti ado nga panubok dito lubong. Lumaban ka, Analie pa. Maawata ki din ti kasasad ti biyag mi Manong Nemy. Bayat iti panagbasa kiti high school kaya iti panagbukar ti pakabuklak. Kat sabali ti panagkita da kiti tao kanyak nang runa ka da kiti lalaki. Nakabababa. Kat kagurak Manong Nemy da kiti manglalais kanyak. Kaya imbunton kumet nukwa ti gurak iti inak. Isu ti pabasulay. Basol mo na anang. Basol mo mamang. Apay kami nga nagbaling ka nga. Si Karoden. Kinawarin ni Lula. Apay na daanak ti Lula. Nga dati nga trabaho na kat si Karoden. Apay nga nadaanak ti ina. Akas kini mamang. Akas jay ti trabaho na. Ngimjak kayat tagbalin na kas kadakwada. Jak kayat. Manong Nemy, di ba nagbalasang ko nakapababa, di ba nagkita di kita lalaki kanyak. Taamuda nga nilulang ko ket dati nasisikaroden. Ni mamang ko Manong Nemy nga uray no kasjayen ti tawon na tabalasa nga kun nga anak na sisikaroden pay laeng. Ket kagurak Manong Nemy di kiti manglalais kanyak. Kanibunton kumet no kuha ti gurak ti inak. Tay suti pabasulit. Nang ro na Manong Nemy kat di namat kayat nga maliwan ti trabaho na.
Imbag tada ni Lula amang patpatib ker ti pakinakam ko. Kanada ni Adan ang makaawat iti kasasaad ko. Kas ko laak ni Adan Manong Nemy, adda kam idin iti maudin nga tawen iti high school. No adda kami iti eskwela Manong Nemy, iti umong dagiti lalaki kat katawaan da. Baka man numanumis overnight, short time. Bastos! Shh! Bayam na tayo na. Bayam na tayo. Ida Analie. Umadayot na dito eh. Nagsubli na dito classroom tayo. Ay! Laminan mo kayo matang napanin ti hotel bro. Ha? Nadalos ng babae ni Analie bro. Ana? Nadalos ng babae ni Analie. Ita ay manog mo nga mangisaksakit kang kuana bro. Agdan nagtumatla itagbaling sugar daddy na. Siyempre kaya dando tagbasa ti college ngam saan to kabelan na pagbasain ni mamang na at bumakad maten ni mamang na awan maten ti mayat kang kuana. So kabilitan to nga adan to sugar daddy na. Mind your own business. Ayop kayo. Pumano ta dito gaminin? Sikamat ngamin, di ka pala umandayo. Umaykan. Tisuron kon Manong Nemy. Apay ngamin nga amuda. Kas dyan ti trabaho ni mama. Apay ngamin nga amuda. Yung maglagid din ta adan ni adan nga mangisaksakit, mangikalkalintagan kanyak kunak manin Manong Nemy. Kaya nung di kinipadag na babae, di na kahit tumasadag kanyak. Kas lahat na sakit ko. Apay kas to di mapaspasamag dito lubong Manong Nemy. At nung kasta nagsarita kami kini mama Manong Nemy talagang isot pangimbuntunga. Idi pungtot kan sakit tinakim ko. Oh, anya pala to Ryan. Di mo ka di kayat nga awadan ti kwarta. Ngayon awat ko keng ka, Analie. Mama, tagluwa ka manin. Madrama ka di. Agdrama ka di manin, Analie. San sakit di nga niris ko ma, ti alaam to, akurso. Naglaing ka agarte. Kasi lang, madingamin tiniknak nga mga ramat iti dayta nga kwarta, mama. Naggaputi na rukit nga trabaho. Tanya nga rati kayat mo. Mamang, sampay nga naladaw ti amin. Ano ito sampay nga naladaw ti amin nga bagbagam? Sampay nga naladaw ti amin tapno agbalbaliw kayo. Sampay nga naladaw ti amin tapno agbalbaliw kayo akas ko na ni Lola. Agikat kayo ti trabaho yo. Mangkita kayo ti sabali. Tay saan nga narugit? Daytoy ti alisto nga pakakitaan ti kwarta. Kasano mo rin nga mapagbasa ka? Kasano masuportarak ni Lola mitinel daw nga panagtumtumar na. Nga nanginang uminang inal daw dagiti agas na. Manon nga taon nga kastat mapaspasamak kini Lolam. Alamat? Agas dito. Nagsarde nga karoon nga agbasa. Tapos sumardin kayo nga trabaho. Banag nga tsak kayat nga remedium data, Analie. Agbasa ka. Iradok ti bagik tap no mapagbasa ka. Kung nakamalang no di mo kaya ti may ipada ka na kami kinilulam. Over my dead body, mama. Di kayo to pulos tuladin. Kaya nandiyan nga ron ti master kam nga trabaho. No isardeng mo tagbasa. Kaya asasidag kang kati sulisog no di ka agbasa. Kasana no maalo ko ito tiriknam nga magkirelasyon ka na kiti agbaling nga sugar daddy. Never in my life kunakmet. Nagbasa ka nga ron. Mangkita kayo ko mga rodin. Iti sa baling nga trabaho yung mama, please. Da kayo madla tinagkuna. Nga adaor nung yo. Saan ka di? Agpaunang kayo tinegosyo, uri basit lang ang negosyo. Basta naskan ka nadalos, mama. Nadalos. Agpagpakasyag ka na kayo, mama. Oen Manong Nemy masansan nga kastati dahil ugmiki ni mama.
Nangrunan ako sa masapol ko ti kwarta kat mangted ti kwarta. Gabutan mo ka na rugit Manong Nemy ti nagkapuan dahi ta kwarta. Kastamat no ka ti panagsalita mi kinilula. Bayam po. Bayam ta itulog ko ti mamagbaga kini mamagmaw. Tapno baliwan na ti turong ti biyak na. Yaman na ka na kayo lola. Sige lola. Nga naman na yun. Nalpas kayo na pinakan. Di, agtumar kayo manin. Sila po ya. Tumar. Ay nangarot met. Kat masapol yung met. Saan kayo nagtumari, matay kayo. San na pa. Ito pa kayo paggastuhan. Kahit kumatanda kayo na. Dula, saan yung asawan data? At dapat ko mga rudlulang ko namatay kayo. Katawanak nukan nga makadisturba. Iti panagadal mo. Lula, da kayo iti may sakang runaan nga mangmangted kanya kiti nagta. Nuawang kayo, Lola. Amang ano nabayagan nga nayawawan akon. Ay, kitong palam ko mga raw, dakiti ka rin mapaw. Sana kami nga tultuladin ka ni mamang mo. Ikarik, Lola. Ikarik. Ay, naragsakak ton nga matay, numay sakak ton nga nurse, Analie po. Wen Lola, kahit kong sakbay nga graduharak to, kat nadalos to kumamaten ti biyak ni mama. So nga kasaritay ko man ni mamang ko, Lola. Bareng no malawlaw ti panunot na. Lola ha? Kasaritay ni mamang ko, kahit ko nga agbalin na nga nadalos sa trabaho na. Kahit ko unay, Lola. Kahit kasta unay, Manong Nemy tiragsak ko. Ili agsarita kami kini mama. Ngagtungpalen iti pamagbaga. Kenkid daw mi kini Lola, Manong Nemy. Korek lang makaluwa iti ragsak ko. Pudno ka di? Pudno ka di tinagay ko ka na kayo, mama? Kinapudno na Analie, anak. Kadamay agmatan nga kahit ko ti umakali ti kapitakan nga paggargarawak. Iso nga sakbay nga malato ti amin. Kan sakbay nga agbabawi akto. Tamangan kunak no baka nung rebelde ka. Kadadadag nga may awawang ka. No saan ko nga rami din nagbalbaliw. Sige, iso nga wen, anak. Agbalbaliw akon. Mama, siya kunti ka naragsakan nga anak. Kinagkamanak mama. Katsasala nga basta. Sao mama. Aramitin niyo ko ma. Katpatsek. Nasaan nakaabaybayan ni Apo Diyos? Sana tayo nga baybayan ni Apo Diyos? Wain Manong Nemy kastaon nga rod tiragsak ko idagbalbaluwen ni mamang nagikaten iti beer house. Magtrabahuan na akas waitress ka no? Ngem GRO met kaya Manong. May isa nga basit nga beauty parlor timpas dek ni mamang anegosyo na. Kaya rin tuloy kumot nga rod tipas nag ko nga nagbasa Manong Nemy. Why naggraduate ti high school laging nga nag-enroll ako nga nagbasbasa ako iti college iti kursok nga nursing Manong. Nagbali na ka na dibker ka nagdipulos agibus no maibus nga sulisog kan saan lata nga maikat ti pamati da. Nga tumulan takto kano kadalula kini mamang ko. Ngam dagitoy Manong Nemy ti pinagbalin ko nga karit iti biyag ko. Ti makadakas. Adag idin iti maudi nga kursok iti kursok nga nursing Manong Nemy. Idita. Agpagpakadaman tayo ni Lola Manong Nemy. Saan nga mauray pa Manong Nemy ti panagturpos ko. Lola,
Saan ka kagpakadakas ta? Saan ka matay, Lola? Lakapsut ako na po. Palubusan na kaon. Bayang di pa nagrigrigat ka o kaputi sakit ko. Ngamin ka niyo kanyak nga sandak pa lang nga panawa naging ka nga di napintas ti pagtungpalak, Lola. Awan. Ay, mamati akon. Nga napintas ti pagtumpala, mapaw. Nadalusan di trabaho ni mamang mo. Lola. Alam na ito yung arito sa pak. Aritos, Lola. Wan. Abay ako ngayon duldulin di kita ay. Labalor di kito yapo. Hindi mo isalsalda ha. Di mo ilaklako. Di mo tultuladin ni mamang mo. Insalda na idikat. Kaya kakaasiak nga ng saksaka. Pakalaglagi pimtukan niya. Pakalaglagi pimtukan niya na ito yung aritos. Ha? Uy, Lola. Lola. Agyamanak. Nabalor nga peso. Agyamanak. Kahit ko po. Nga isunto ti aritos mo. Uy, Lola. Nagtungpala ka na kayo. Nimsan kayo pa nga matay, Lola. Sampay lang ko. Gapata kahit ko, Lola. Ito na may sakon nga nurse. Kahit siyempre, agbalinak to nga nurse yun. Napimpintas doon, ti panangasikasok ka na kayo. Ta may sakto nga rin nga nurse. Agradwara kon. Lola? Lola? Umangangis ak pala eh. Isuot mo pala ang dagit ng haitos Kung nakalan no, saan kayo umangangis ang Lola? Uwan, Lola. Ituloy kong isuot. Saan ka pala matayon, Lola? Pangasim, Lola. Saan ka pala matayon? Pangasim, Lola, wan. Nakakideman, aging inanan, awanan ti marik na sakit. Awanan ni Lola. Na tayo di Lola, Manong. Di ka pa'y nangan, anak. Hinggan man manganta siya sumubulat ng mga panday ni Lola. Siyak mo bisin mo, ma. Makagura kang ni Lola, no di ka aktong pala. Kasano ko mga makagura ka na tayo? Nalagtong palkan. Mangan ka, kompleto yung timaturog, kanito na maitabo ng tibangkay ni Lola. Agsublikan tong tiskwela. Adon tiliwat mo. Kasano nun di ka makapagturpos? Nagturpusak, mamang. Maudin nga tawan da ito'y. Nagturpusak. Buwan. Nadalos nga pa nagturpos iti kolehyo. Buwan, Manong Nemy, pimusay ni Lola. Di na nauray nga makapagturpusak. Di na mauray nga may sakon nga naanay nga nurse nga mga sikaso ken kuwana. Di na nauray, Manong Nemy, nga maasikaso ko mga na siya at babayin sa doktor kadagpaot ko mga peti bihag na. Di kahit ko kumama Manong Nemy kadadan to nasawak at adan tumat kumamat na puko na dituod. Ngam talagang hawanin ni Lola. Alagtong palkan, kamanghanan. Saan ka makapagturpos nung sakit ka? Agturpos ak mamang. Awang pagdanagan nyo. Ikarik ka na kayo. Maudin nga tawin na ito'y. Ape ko mga jack turpos. Kadi. Alawan. Kumakit maatendahan ni Lola at pa nagturpos ko. Kumakit adapay lang ni Lola inton may pasak ti board ko. Kan makapagserbi ako mapay lang king kuha na. Inton may sakon nga nanay nga nurse. Ginawamatan ni Lola, mamang. Lausto na, hanggang mangan, please. Saan mo nga babayan ti bagi, Analie, ti salonat mo. Saan nga mabaling nga kalpasan ni Lola, kat sikat sumarunong po ako ko. Sige, mamang. Jack babayan ti bagi, kat kasi iti karik ka ni Lola, tung palag. Matunuyak, dagiti arapap ko. Ti arapap yu kanyak,
ti arapaap tayo. Manong Nemy awanen ni Lula kadintuloy ko nga rod tinagbasa intuloy nga rod ni mamang itinangasikaso iti parlor na Manong Nemy. Kada kami kini Adan Manong Nemy nagtultuloy ti singad titunggal may sa kada kami. Ti makadakas manong. Iti na minsan nga panagkuyog mi kini Adan Manong Nemy bigla nga napang kami ti kungkunada nga biglang liko. Hotel? Nabayagan nga inururay ko na ito nga gundaway, Analie. Adun tinagpunak keng ka. Kahit ko ti agsigurado. Masapol nga sakbay ti sabali. Kat siyak ti makauna. Kunak man lang nun na idum makakadagit ti dadtuman ita nga lalaki atan. Nga magpapata kayo. Manali ipatpatig ka. Kat siyak kayat nga da makauna kanyak. Adun ti gastos ko keng ka. Iso nga may... Alay, abo, Analie, nagsubli ka, Analie. Ti ayop na dyan nga Dan. Punak man na no. Nagsangsangit ak Manong Nemy. Kinagaman na ka nakata. Nagbaling ka na tibker. Ipatpatig ko ni Adan mama. Ngam kasi tinaramid na. Ang nagpa-dispenser to keng ka. Siyempre, ikam to ti kundaway na. Tsaka mo. No, ta kayo tinekari kini Adan, ta kayo tinekari. Ngam saan? Saan? Siguro akit talaga man kakahito nagsigurado. Makorkuriri siguro ti panunot na. Sige man, liglig ako ni Adan. Kadagturpos ako. Naging kagadimtengan Manong Nemy dinurure ko gundaway ti panagturpos ko. Nagturposak. Nagtekak ti board. Narawar ko pa yung ti board ko, mamang. Agyamankami, Diyos ko. Nakaragsakak. Nararagsakak ko, mamang. Ino si bibiyag ko, mapailang ni Lola. Naragsak ni Lola, iti lubong ngayon na itanak. Kaya tuloy mo ti kinasingpet mo. Ti kinapakumbabam. Kansa mo ko mga liplipatan. Nga talyawan tinagkapuam. Huwain, mamang. Nagpag amin di kita. Agbali naglatangan na siya at itipata ka tao. Kan kagrunante amin. Jack liplipatan ni Apo Diyos. Nagtrabaho aki di may sa ospital iti lugar mi Manong Nemy ket ni Adan. Sanak matin nga sinurusur na Adan Manong. Nagigay Manong Nemy nga di may sa ngaldaw nga panag-dutik. Hi. Doktor. Kamusta na ito kapipintas nga nurse ito na itong ospital. Doktor naman. O sige, no siya ti kapipintasan si kamati kagugupuhan nga doktor ito na itong ospital. Nalpasin ni duty. Nalpasin daw. Doktor ko naman. Tawang ano, ibagada nga na awag mo kanya ka dok at jack na pa sa board ko. Nimod doktor. Talaga nga. Nahangaw kayo. Kasi lakla na kayo na. Oras siya. Nung makita ka, makay na. Mabaling ka din awisan ka? A dinner date? Ala, doktor. Apay ka siya. Sino ko mga rod? Ni... Data ka manin. Magibaga ka manin tinagan ti babae. Ngayabaga mga nubiyak. Ako ba'y nubiyak? Imposible, dok. Doktor. Imposible, doktor. Di ka pamati. Ipaniknik ko kay ka. Di mo ka di kayat nga may isa ka nga nurse kahit may samat nga doktor tek baling nga asawa. Ni doktor nga talaga. Nelson ko na. Let's go. Sige man lang eh. Ganabot nung naman ng Nemy damo ka makita mamamo ni Dr. Nelson talagang dagos nga na ibawing tiriknak kain kuwana. Kalpasan nga pinaturog ko ti dati nga riknak kini Adan. Ibilang ko nga first love ko ni Adan Manong Nemy ngam kasi dyan tinaramid na. Ngam saan naman nga pinalo up, saan naman nga nagpakawan, saan naman nga so nga ko na ni Mama Manong Nemy. Saan nga da kami kini Adan tinekari, no diket da kami kini Nelson.